Ya tu fata sio awa masa pati mo sa iba. Wala sa au ya tu la tu fati fianga la tu ngio nei tai au. Just 1, 2. Ya, ay manaya. My grandfather. Ang tawag to ang tuna hirap sa mga iba. Mr. Freshman, ay mayan lima sulta ha. After.
After matua le wai alole au na fola. After go to ro to le. Tau ya to le tua do fa ma wina no to ro pa tura ya lo fa na o tatu ama ma ro pa to ya. So
lawi lo fanga mai matua lo e la to walo yo se mai ba le la to fai lo na mo ke lona falfa se mai ba mai o matua ke lona falfia le sa pese ina pese e no sputara mai o matua mai a fia tamari mo si alopi ala le sumu se mai ba si iba tu yo motu se mai ba no sputara mai a rasela mo tioli nayo se mai ba e no sputara mai a rasela mo rejoice sorry se mai ba sputara mai a le mao fiatala su mai mo petronila pinai se mai ba e no sputara alo le amalei a taile amakola e tu pasava tu ya ele você atu te musola mai a rasela mo tioli nayo se mai ba e mi freshman sputara Rosetta, Eole, Mayanis, Teresa, Metasi, e todos sputala lo saiba. Ya, malu la balu sai saiba, o tawanu wale la, so mai por saiba. Malu la balu sai. Sei tua e fantasito Mr. Malvisi mo famasino se fala lo atu la ofu ia la o lo fita i tunga le mamalu matua suino la ia sa bani mo famasino to Mr. Malvisi freshman o la ofu o lo fa mai nai le la tivao ma le la sweepy ai te wina la mapui la mumu o lo fa ma foi le sei
Ya mari tau bai. Ya ulai na na ni. Mr. and Miss President na ulai pa sa mo na. Ya pa tayet.